ин роҳ моро ва тамоми мухлисону ҳаводоронро ба сӯи майдони гӯштини миллӣ мебарад. аниқтараш майдони паҳлавонии ноҳияи Ховалинг. воқеан имрӯз гӯштини миллии тоҷикӣ дар дили хурду бузурги мардуми тоҷик мавқеи хоса дорад. зеро ҳар куҷое ки овозаи барпо шудани мусобиқаи гӯштини миллиро шунаванд, масофаҳои тӯлониро тай намуда барои дастгирии паҳлавонон меоянд. мо низ аҳли эҷоди барномаи инъикоси навбат бо ҳамроҳии тамоми дӯстдорону ҳаводорони гӯштини миллии тоҷикӣ ба майдони ноҳияи Ховалинг омадем ва кӯшиш мекунем ки аз ҷараёни қуввозмоии паҳлавонон шуморо ошно созем. моро тарк накунед. умедворем ки рақобатҳои ҷолибу диданӣ моро интизор аст. ба ҷиҳати сатҳу сифат ва баргузории чорабинӣ майдони гӯштини ноҳияи Ховалинг аз ҳама ҷиҳат тафовут дошт. ба ҷуз оне ки дар домони табиати зебову тамошобоб мавқеъ гирифта буд, инчунин чандин хусусиятҳои дигарро низ дора буд. аз ҷониби дастандаркорон ва мардуми сарбаланди ноҳияи Ховалинг барои тамоми меҳмонону мухлисони гӯштин дастархони идона ороста шуда буд. чун гуфтем, шӯҳрату шаҳомат ва ҷазобияти майдони гӯштини миллӣ мавриди таваҷҷӯҳи мардуми мо қарор дорад. аз ҳамин лиҳоз ҳаводорони гӯштин аз тамоми манотиқи кишвар роҳҳои тӯлониро тай намуда ба Ховалинг омаданд. яке аз Бадахшону дигаре аз Хатлон, сеюмин аз Суғду гурӯҳи дигар аз Раштонзамину манотиқи дигари кишвар. ёдовар мешавем ки мусобиқаи мазкур бо ташаббуси бевоситаи намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода роҳандозӣ шуда, бо тамоми анъаноту урфу одати тоҷикона сабқатҳои паҳлавонон доир шуд. мухлисон бошанд ба тарафдории паҳлавонони арзанда омаданд. мухлиси ҳамаи паҳлавонои ҳамин мисол Тоҷикистон омадам ва мехоҳам ки ҳамин хел як маъракаи хуб бо шукӯҳ барпо шавад. баъдан ҳамин хел маъракаҳо мешуданд дар ҳамин давраҳо, лекин ба ин дараҷа мисол ба ин замонаи ки ҳозир ҳастанд ин хел ба ин дараҷа набуданд. ҳамин хел тӯҳфаҳои мисол арзишманде ки ҳозир ҳастанд ин хел тӯҳфаҳо набуданд. чуноне иттилоъ гирифтем, аз паҳлавонони навра саркарда то гӯштингирони шинохтаи дохилу хориж ва собиқадорону гулдухтарон беш аз 700 довталаб дар майдон нерӯсанҷӣ мекунанд. чун анъана нахуст оғози рақобатҳоро дар ихтиёри паҳлавонони наврас гузоштанд. яке аз хусусияти ин мероси аҷдодӣ дар он аст ки новобаста аз маҳорату малака ҳама наврасону ҷавонон имкони ворид шудан ба майдонро доранд. гуфтанд ба маврид аст ки маҳбубияти гӯштини миллӣ имрӯз дар ниҳоди кӯдакону наврасон хеле ҷойгоҳи хоса дорад ва чун мо мебинем, новобаста аз оне ки дар манотиқи кишвар толорҳои варзишӣ ҳаст ё не, вале кӯдакону наврасон ба ин мероси аҷдодӣ таваҷҷӯҳ дошта дар дилхоҳ макон гӯштингирӣ мекунанд. анъана шудааст ки дар гӯштинҳои суннатӣ духтарон ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. майдондории гулдухтарони ҷасури тоҷик гӯштини имрӯзаро шукӯҳу шаҳомати дигар бахшид, ки албатта ин ба манфиати кор аст, зеро агар рақобатпазирӣ миёни паҳлавон духтарон дар дохил таъмин гардад, барои пайдо кардани чеҳраҳои нав кор боз ҳам осонтар мешавад. Мадинаи Рустам, ки ҳоло наврас аст, ҳамеша бо писарон нерӯсанҷӣ мекунад. имрӯз ҳам кори Мадина хуб буд. баробари ғолибият паҳлавонон бо тӯҳфаҳои арзанда қадршиносӣ мешаванд ки ин омил ба рӯҳияи онҳо таъсири хуб мерасонад. ман аз шаҳри Душанбе ба Ховалинг омадам ва ман ҷоизаро бурд кардам. 3 сол шуд ман машқ мекунам. ман як муддат аз варзиш дур будам, аммо боз дубора баргаштам ба варзиш. мехоҳам ба дигар мусобиқаҳо иштирок намоям. мураббии аввали ман Аҳтам Раҷабов буд. дуюм мақсад мураббии ман модарам аст. модарам ба ман ҳар як нӯзукҳои гӯштингро меомӯзонад ва ба ҳар як ғалабаи ман модарам ифтихор мекунад. шоҳида Қаландарова дар майдон на камтар аз писарон ҳунарнамоӣ мекунад. мо борҳо рақобатҳои ӯро бо писарон мушоҳида кардем ки чӣ гуна онҳоро мағлуб мекард, вале дар гӯштини ноҳияи Ховалинг кори ӯ омад накард.
гӯштини миллии суннатӣ то имрӯз бо ҳамон шаҳомату зебогиаш миёни мардум маҳбубият дошта, дар фасли баҳору наврӯз мусобиқаҳо бештар доир мегарданд. бе муҳобо гуфтан мумкин аст ки сермухлистарин навъи варзиш дар кишвар гӯштини миллии аҷдодӣ мебошад. исботи ин гуфтаҳо муҳити майдони имрӯза аст ки наздики 50 000 мухлисонро ҷамъ оварда буд. мақсуд маҳмудов аз ноҳияи ҷайҳун ба тамошои гӯштин омадааст. ما به همه طرفداری همه پهلوان آمدم برای که من خودم پهلوانم خدا زفر شو بتیا همه شو ای خودمان کو ویگونه نیستن کو ای تاجیکستان کو آبروی ما هم کو ما دیده ایسان همه از قزیقام میان که بدرام گوشتی بگیرم و اگام مصفید بگیرم چینا زبان پیشتر فقط با بازوی دست با قوتیز چی بود حاضر گوشتینای حاضره فقط تکنیکا و مهارت و از زمین تا آسمون فرق داره حاضر. برای چی؟ برای که پیش وقت ما یگان جای مشق نداشتیم. ما همین پختچینی بوده همین کار حاضر شکر عیب همو پروردگاری متعال کی ما را به همین روز رسوند و هزار رحمت بر پدری هم مادری هم امام علی رحمانوف کی اینمی طلبه ها را هم زل داده است خوندنی داده است. ана дар ин гӯшаи майдон собиқадорони гӯштини миллӣ нишастанд ки рақобати паҳлавононро назорат мебаранд. албатта даъвати онҳо ба майдони ноҳияи ховалинг нишонаи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои онҳо мебошад. мо собиқадорони варзиш бисёр шоду хурсанд ҳастем ки имрӯз дар ин ноҳия омада дар фазои осудагӣ мо тантанаи ин гӯштинро тамошо дорем ва хоҳони он ҳастем ки бигзор дар ин тантанаи гӯштин беҳтаринҳо ғолиб бованд. онҳое ки бисёртар заҳмат кашиданд, меҳнат карданд, соҳиби мукофотҳои олӣ гарданд. дар мавсими наврӯз мо бисёр гӯштинҳоро тамошо кардем. ӯ ташкилиҳое ки ватандоро карданд ҳозир дар ин ноҳияи ховалин ки ин чорабинӣ баргузор шуда истодааст беҳтарин аст. як омили хушҳолкунанда барои паҳлавонон он аст ки дар ҳама гӯштинҳои суннатӣ чунин мукофотҳои олӣ гузошта мешавад ки ин ҳам аз таваҷҷӯҳ ва арҷгузорӣ ба анъаноти ниёгон маънӣ дод мешавад. дар ноҳияи ховалинг барои паҳлавонон ҳамчун мукофот 4 автомашина шоҳҷоиза гузошта шуда буд ки дар ҷараёни барнома мебинем бахт барои кадоме аз паҳлавонон механдаду соҳиби шоҳҷоиза мешавад. ба ҷуз автомашина инчунин чандин мукофотҳои дигар таъсис дода шуда буд. ҳамин тариқ оҳиста оҳиста майдони паҳлавонӣ гарм шудан гирифт. гӯштингирони мардумӣ рӯи гилем баромада ба ҳаводорон ҳунари худро нишон доданд. иштироки беҳтарин паҳлавонони кишвар аз қабили Темур Раҳимов, Хуршед Маҷидов, Шакармамад Мирмамадов, Сайҷалол Саидов, Фирдавс Насимов, Шарифҷон Назриев, Саид Мухтор Расулов, Саидчор Раҳматуллоев, Ҷаҳонгир Маҷидов ва дигар гӯштингирон ба майдони имрӯза ҷазобияти дигар зам намуданд. паҳлавони маҳбуби тоҷик ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Расул Боқиев ба ин мусобиқа ташриф оварда буд ки аз ҷониби дастандаркорон бо тӯҳфаҳои пулӣ қадршиносӣ гардид. ҳамзамон ӯ аз мактаби ҷудои худ ки дар Федератсияи Русия фаъолият мекунад ду дастпарварашро Валерий Эндовитский ва Станислав Рейтинскийро ба майдони имрӯза оварда буд ки онҳо хеле рақобати ҷолиб нишон доданд. дар баробари паҳлавонони Русия ҳамзамон 5 гӯштингири дигар аз ҳамсоя кишвари мо Ӯзбекистон низ дар мусобиқаи имрӯза ширкат доштанд. Валерий Эндовитский дар рақобати дуюми худ бо паҳлавони муваффақи тоҷик Хуршед Маҷидов нерӯсанҷӣ намуд.
ҳарчанд дар дақиқаҳои аввал хеле фаъол буд, вале хуршед аз ӯ дида фаъолтар бо як усули хеле зебо паҳлавони мо намояндаи русияро ба пушт афтонд. албатта барои ман хеле хуб ва пурбарор шурӯъ гардид, зеро ман дар даври аввали рақобатҳо ба намояндаи русия ки яке аз паҳлавонони маъруфи рус ҳаст ба ӯ ҳолим баромадам ва интизори рақобатҳои минбаъда ҳастам ва хоҳиши зиёд дорам ки дар ин мусобиқотам ба баландтарин ҷоиза мушарраф гардам ва шоҳҷоизаи ин мусобиқотро аз худ кунам. Барои гирифтани шоҳҷоиза бояд на кам аз 3 нафар варзишгарони маъруфро мағлуб кунем. паҳлавони дигари рус Станислав Ретинист ки дар рақобати аввал бо паҳлавони шаҳри Кулоб Аминҷони Насимҷон нерӯсанҷӣ намуда ба мусовӣ расид, вале дар ду қуввозмоии баъдӣ ду паҳлавони дигари тоҷикро мағлуб кард ки яке аз онҳо паҳлавони шинохтаи мо Ҳақназар Назаров буд. ба ҳар ду бахту иқбол худованд насиб кунад ки ҳалол партоки паҳлавони Россия ҳалол. барои баромадан ба даврҳои баъдӣ намояндаи Русия аз дасти паҳлавони тоҷик Мирзо Ҷамил Рамазонов шикаст хӯрда ба рақобатҳояш дар мусобиқаи имрӯза нуқта гузошт. Первый раз вообще в Таджикистане. Меня Расул Бакиев, мой тренер, пригласил, вы его все знаете. Очень приятно, гостеприимство. Я никогда не был в Таджикистане, был только в Узбекистане. И мне самому было интересно, как проходят эти соревнования. Вот что здесь, я видел только по телевизору, где-то в интернете. И мне всегда было интересно побороться. И я думал, что тут соревнования не такие как бы сильные. Уровень же вроде тут небольшой. Но приехав сюда, то есть ребята сильные, достойные, есть с кем бороться, очень много кто хотят бороться, подходят, борются, я даже не знал, с кем бороться. Если бы можно было бы целый день бороться, думаю, ко мне бы целый день бы подходили, боролись. То есть, очень положительные эмоции, и я думаю, в другой раз, если Расул меня пригласит, я обязательно приеду на такие же соревнования. Знаете, я заметил, болельщики очень любят такую яркую борьбу. В принципе, везде любят яркую борьбу, но они независимо от я бросил, да, они мне тоже начали поддерживать. Им без разницы, кто бросает. Главное, чтобы борьба была такая красивая, яркая, и болельщики были довольны. В принципе, все же это делается ради их, да, чтобы они приходили, веселились. Такой праздник был, да. зоҳид ҳусейнов паҳлавони ҷумҳурии Узбекистон дар майдони хованӣ хеле хуб дурахшид. ӯ талаб кард ки бо дилхор рақиб гӯштин мегирад. ҳамин тавр Шакармамад Мирмамадов паҳлавони муваффақи тоҷик бо ӯ андари майдон шуд. қуввозмоии ҳар ду паҳлавон зиёд идома накард. дар як ҳолат паҳлавони узбек Шакармамадро ба пушт афтонд ки онро доварон ба инобат нагирифтанд, зеро амали анҷомдодаи паҳлавон баъди амри довар будааст. вале паҳлавони узбек иддао кард ки ӯ ғолиб омадааст. ҳамин тариқ тақдири ин рақобат норӯшан боқӣ монд ки онҳо дубора ба майдон набаромаданд. аз ҷониби собиқадорони гӯштини миллӣ нисбати кори доварӣ мулоҳизаронӣ шуд. амри ноҳақ назди мардум қадри довар бишкарад. албатта ҳама сарчашма мегирад дар роҳи дуруст гузарондани чорабинӣ, хусусан чорабинии гӯштини миллӣ сахт вобастагӣ дорад ба доварон. барое ки дар кадом ҳолате ки набошад, ё паҳлавон меҳмон аст, аз минтақа аст, аз кадом давлате ки дар мо меҳмон набошад, бояд аз ҷониби довар ҳақ ба ҳақдор расонда шавад. барои тайёр кардани доварон хусусан донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ба номи паҳлавон устод Саид Раҳимов дар кафедраи назария ва методика назарияи методҳои намуди варзиши миллӣ хусусан гӯштини миллӣ
سخت به این مسئله دقت داده می شود که در آنجا معلمان، مربیان، خصوصا فدراسیون گوشتنی ملی داوران را بسیار برای در سطح بلند گذراندن چاره‌بینی تیار می نمایند. برای که زیب و زینت همه چاره‌بینی های ملی نه یک در گوشتین، در همه نمودهای سنتی اجدادی داور بسیار رول اساسی را بازی میکنه. در این مسابقه در برابر پهلوانان موفق اینچنین ورزشگران ساختارهای قدرتی و سربازان نیز هنر و ملکه خود را نشان دادند. سفرعلی عبدالعلیموف 39 سال دارد. او کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ است. در گوشتنی امروزه درخشش خوب بود. من کارگر وزارت کارهای داخلی، من با همین گوشتین ذوق زیاد دارم. من برابری محیدین زاده فیض‌الدین تمرین میکنم، مشق خود را ادامه میتم به پرگل. من در گوشتین امروزه 4 نفر را شکست دادم. با گوشتین ادامه دارد. برای شاهجایزه کوشش میکنم که گوشتین بگیرم. من سرباز خطاری کلوب مرکزی ورزشی ارتش ملی وزارت یک تلویزیون گوسفند تحفه سید مختار رحمانعلی خدمت به وطن خود آمده مشق تمرین‌های خود را دوام داده و به مسابقه‌های نوروزی اشتراک کردن و در گوشتین ناحیه خوالینگ در یکی از بقوت‌ترین حریف خود حیدر موفق شدم و می‌خواهم که بهترین نتیجه‌ها را امروز نشان دهم. مطابق به همان عنعنات نیاگان که بیشتر میدانهای پهلوانی در تل و تپه‌ها و هوای گشاد و در دامن کوه‌ها رایج بود، میدان امروزه نیز در یک موضع بسیار هم زیبا و برای پهلوانان موافق راه اندازی شده بود. همزمان برای تماشابینان نیز خیلی محیط موافق بود. یادآور می‌شویم که در قطار دیگر رسم و آیین ملی برگزاری گوشتن سنتی را نیاگان ما یکی از عنعنه‌های مهم می‌دانستند که این رسالت امروز هم شهامت خود را گم نکرده است. برای پهلوانان ما که بیرون از مرز نیروسنجی میکنند چون این رقابت ها مهم خواهد بود. برای ما که در مسابقات بین المللی برآمد میکنیم، البته در این نوع بالای تتمی گوشتین گرفتن خوب است. اگر باز با مسابقات ها با وقت شود برای ورزشگرانی که بیرون از کشور راهنمایی میکنند برای آنها خیلی خوب می شود. اشتراک ورزشگران خارجی برای ما یک روحیه دیگر می بخشد و ما برای آنها باز تمرینامون از زیادتر میکنیم و آمادگیمون خوبتر میبینیم. همینطور تلاش و مبارزه برای صاحبی کردن شاهجایزه شدیدتر میگردید، چون گفتیم 4 автомашина شاهجایزه غالبان را انتظار بود. برای شاهجایزه اول ورزشگر سرشناس تاجیک تیمور رحیموف با پهلوان موفق ازبکستان محسن حسامدینوف اندر میدان شد. نیروسنجی هر دو خیلی جالب و دیدنی جریان گرفته. از هر دو جانب تلاش ها برای غلبه دیده میشد، چون تیمور رحیموف امروز در بزرگترین میدان های جهانی آزمایی میکند. از همین لحاظ تجربه زیاد کسب کرده است. بعد از کشمکشی قریب 10 دقیقه تیمور با یک اصول خیلی زیبا پهلوان ازبک را به تختپوش افکند که دل تمام مخلصان گوشتن تاجیک را شاد نمود. رئیس حکومت ناحیه خوالینگ تقدیم میکنم و ما و شما از صدق دل جواب مردانه و تنتنه عید خوالینگ یک ترزن میدنیم. والری اندویتسکی پهلوان روس بعد از مساوی با ددخان و غلبه بر مقابل حاجی مشرف رحمانوف برای به دست آوردن شاهجایزه با ورزشگر ازبکستان زاهد حسینوف اندر میدان شد. به نظر می رسید که پهلوان ازبک تجربه بیشتر داشته نسبت به حریف قوی تر است، زیرا هر لحظه رقیب را به سوی مغلوبیت می برد. بالاخره تلاش های زاهد نتیجه داد
از یک فرصت مناسب استفاده برده نماینده روسیه را شکست داد و دومین شاه جایزه را صاحب شد. خورشید مجیدوف بعد از شکست دادن پهلوان روس والری اندویچسکی تا آخر مسابقه در میدان نشست، ولی کسی غیرت با او گوشتین گرفتن را نکرد. همین طور متصدیان به خلاصه آمدند که شاه جایزه سوم را به نام او گذارند و رقیب ارزنده آمده گوشتین گیرد، ولی کسی پیدا نشد. همین طور شاه جایزه سوم به خورشید مجیدوف تحفه کرده شد. یادآور می‌شویم که توجه به وسایل رهبریت عالی کشور به رشد و نموی نمودهای ملی مخصوصاً گوشتین سنتی باعث شده که این میراث اجدادی در جمهوری بیشتر رشد کند. یک عامل خوشحال کننده برای پهلوانان آن است که برابر غالبیتشان به آنها تحفه‌های ارزشمند داده می‌شود که چنین قدرشناسی‌ها می‌تواند به رشد و نمو و عمومیت گوشتین ملی تأثیر کلان رساند. همسالا پهلوانان خارج نیز به میدان‌های گوشتین سنتی ما آمده جریان قوازمایی‌ها را جالب‌تر می‌سازند. امید بر آن می‌بندیم که این میراث نیاگان که سلاله پهلوانی عنوانش می‌کنند هزار ساله‌های دیگر ادامه می‌یابد و با همان جذابیت و عنعنات نیکش با شکوه و شهامت تاجیکانه برگزار می‌شود. همین طریق با رقابت‌های جالب و پرتاب‌های ارزنده مسابقه به نقطه نهایی رسید و ما نیز با شما خیر خوش می‌کنیم. در وزن تون نبرد طلا هنر نمایی می‌کند.